Мансыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Оптима банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 80, рубль 1 сом 30 тыйын, евро 78. Акча алмаштыруучу жай доллар 82, евро 77, рубль 1 сом 29 тыйын. Дос Кредо банк доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 31 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 28 тыйын. Халык банк доллар 82, рубль 1 сом 31 тыйын, евро 81. Финка банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 31 тыйын. Компаньон банкы доллар 80, евро 79, рубль 1 сом 32 тыйын. Банк Азии доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 31 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.